jauh kene tuh sih Leng. Sakeung deui teh. Lah, sakedeung deui. Ngasolan lah capai. Itu. Tanya. Oh iya. Di lembur urang, Pang. Oh lah sia mah, sia nanggeuna. Oh, cek minum tuh. Lu. Waduh, dasar telepon. Bos angkat lah. Halo, Bos. Lagi di mana, Leng? Lagi neduh, Bos. Buruan. Barang udah habis nih. Oke. Saya menuju ke sana, Bos. Bos ngomong non Leng. Urang tidak buru-buru. Barang geus beak coge. Waduh, bae eta mah. Ayo tuh. Ayo tuh Kebal-kebal. Lama amat tuh, Leng. Bos, tadi lama. Soalnya neduh dulu kita. Bos, nih saya bawa anak buah baru nih, Bos. Siapa? Sepuh bukan? Bukan, Bos. Saudara dari kampung, Bos. Kasih tahu anak buah lu. Cari barang yang bagus. Ya, Bos. Cih, pan papacok yuk. Kumaha sih si celeng yuk? Cuh, jeung karunga yuk. Anjing berarti. Aduh mulu ya. Lai. Tet, baris. Oke, siap. Cih, balik naon ieu nya? Hah? Ah, siap bae lah. Ayo siap. Siak waris sorangan belan muter. Soalnya si Betet cenah wilayah di dia mah. Oh, Oh, oke, siap. ayo Tet. Ayo ka mana ieu? Aing dek kawe naon? Pokoknya isi ilukeun mah geus jauh kan mau karung mau papacok mah. Papaco yuk. Apa? Apa nih bos? Ntar juga kita dapat lagi. Ada tadi minum mulu bos. Ya, minum aja dulu lah. Teh manis lagi, teh manis lagi. Yang penting nyanyi dulu lah. Nyanyi lagi. Happy ya. Aduh. Oke dah. Nyanyi apa nih bos? Ah, bebas. Bos, oke siap. Tar kencing, tar kentut, tar kencing, tar kentut. Lapar. Tar kencing, tar kentut, tar kencing, tar kentut. Orang kurang. Memang eta kok gitar eueuh senaran, Mang. Wah, songongnya orang nih. Maksud lu apaan, ha? Ngelawan bos. Rese nih anak. Anak baru lo ya? Hah? Sini. Sini lo. Sini lo. Sini. Dulu. Ada duit nggak lo? Nggak ada, Bang. Bang bener Yang bener ngomong. kalau ngomong. Periksa, Gor. Nggak ada, Bang. Oh. Bang, jangan, Bang. Apa ini? Diam. Mana ini duit? Nah, itu ada. Bang, jangan Ngomong itu, nggak Bang. Ada lo. nih, bos. Bang, Nah, Jangan pergi lo sana. itu. Anak baru lo macam-macam. itu jangan, Bang. Hah? Itu tadi buat Wah, narik. Wah. Narik. Pergi lo sana. Narik. Anak baru.
Anu di kidul, anu di wetan, anu di kaler. Wah, bos. Melawan tuh, bos. Rese juga nih orang nih. Ya. Waduh. Habisin aja, kita Habisin, habisin aja. Wah. Slow. Cabut, Kor. Cabut. Cabut. Oke, siap, bosku. Ayo. Aduh, apes biasa. Ternyata kota teh kos kieu nusuk ke hate, nyeri ka jantung, perih ka lambung. Kota anu sok dicaritakeun ku batur teh ternyata eueuh pitutur. Ajur luntur kabeh harapan aing. Ini ya si betet ka mana sih? Wah yang ditungguan malah bae lah, aing balik di belah. Waduh, nyantai sia di dia. Arik waing tadi tangan sia, wae di dia. Bisa teh mata kunaon biru-biru. Aing digabungkan ku pareman. Emang kunaon gara-gara Cuman gara-gara kita nunggu sendaran doang. Ya, eta iya sia makan cola. Si Culai ka masih Culai? Betet. Leng, mana si Betet? Tadi di kebukan preman juga di jalan. Naon emang, masalah naon? Makan cola teuing. Leng aing lah, aing balik bae lah ka kampung lah. Bener cak mitoha aing mun hayang gawe mah teu kudu ka jauh-jauh teu kudu ka kota lah. Nu aya aing barengap beungeut. Berarti saya terbetah tuh di dia. Itu lah, Lu sih nggak saya modal balik. encan. Susukan bae aing lah, kumaha susukan bae. Aing ngobel ka bikang aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah poho. Di subrek, di like, di komen, dipantang sampai anggo. Di channel Budak